a Dios. Diz un tiki divo tempo y reflexiona con gran divo Dios ta. Awe e título de nos meditación ta Águila. Nos versículo de meditación ta Isaías 40 versículo 31. Mas nang kuspera arriba Señor, lo haya força renova, nang lo bulabay arriba, kuhala manera águila. For de antigüedad, e águila aguardo considera un símbolo de valor y poder. El título aquí te danki na su tamaño, na su habilidad de aire y el lugar inaccesible de altura de ser una camina et escoge para traer su neshi. El águila usa su pico grande, punta y poderoso para abracar su proi for de otro. Su pata y su uña ta asina fuerte que por lanta y bula que proi gusta mucho más pisar con su propio peso. E águila su vista ta asina scherpi que por mira un tormenta que ta acerca for de un distancia hopileo. Sin embargo, estas coepa no hui for de je. Dor de soportar viento tan fuerte de tormenta, e águila ta aumenta su fuerza y esa que te pone que después e águila por alcanzar mucho más de lo que estaba por prometer. Nos tur sa experiencia tormenta de nos vida, mas que te trata de experiencia menos agradable, nos mester comprender que não tem un propósito especial para cumplir con de nos vida nan. Tem hora nos tem tendência de pensar de con net a mim. Essa que cita muito pisar of our si me no por mais. Botava ta saco Deus ta mide e força de cada tormenta prome que permite nos passar adem. Palavra de Deus ta bisa nos den e book de Prome Coríntios 10, versículo 13, boso por confiar em Deus. Lo no permite pa boso por passador de prueba que ta surpassar boso força. Deus tem um propósito com cada prueba que permite de nos vida. Ta dor de passa de prueba e conflito e vida espiritual ta guardo fortalecer. Ta dor de enfrentar essa que com atitude correta, nos carácter tiki ta começa a parse e som de Deus. Ta netamente mei de tormenta, mei de nubia na escuridade, e fruta perfecto de fé, humildade e amor, ta madurar mio. Nos lo desarrollar un carácter firme y don espiritual especial. Mei de nos tribulación, nos mes de regocijar y hace oración constantemente, guardando con nos aflicción leve, que para un momento só, ta obra para nos un peso de gloria mucho más grande y eterno. Mescos que águila ta vira más fuerte después de enfrentar viento de tormenta, nos também alcançar nível espiritual mais elevado depois de cada prueba. Pero se nos entregar e não que luta mais, ou se nos cansa de esperar arriba Senhor e ta passa dor de prueba murmurando, o propósito que Deus tem para nós, lo não por cumprir de nos vida. Com confiança em Deus, nos lo passa dor de toda tormenta na vida, sabendo que mais allá de viento nan fuerte e nubia nan escura, tem luz de glória. Ora parece que a prueba não tem fim, guarda que Deus, seu tempo, não tá nos tempo, não entrega net promete que boa vitória. Espera arriba Senhor e boa força lo guardo renovar. Lobo tá capaz da bula a trove com a força de águila, alcançando a altura que nunca boa sonha promete. Repeti a oração aqui junto comigo. Senhor Jesus, danke que não te permite nenhuma tormenta de nos vida
que nos no por soportar. Dona-nos paciência e ensina-nos perseverar mientras que nos espera ribabo. Amém. Que Deus por bendicionar hoje. Dona Deus, diz tiki de tempo e reflexionar com grande Deus tá.